Omurutayoro president naza kurambura abahinji n'abarisa abaganyirwa mu program ya PDM n'izindi program za government. Hona naza kugiraho enkiko n'abembezi batara bamwe na bamwe bwayimanayiza kugiraho orutane rw'abanyamakuru n'orutane rw'abantu bona. President Museveni okuza Bunyoro abirahirize kutayire cyange cya Ankole kandi akaza Ankole ariko urwo mu cyange cya Kigezo hona yahirize no kutayira ebindi byanga omuyihanga. Government ekatandikaho program ya PDM mu mwaka w'2022 n'ekigendera cyo kuhindura ombucweka 39 obwo abanya-Uganda abakiremire omukorerenda bakaza omukorere sente. Omuhureje government egendereye kuhindura amaka miliyoni 3 kuza omukora sente kandi ekatandika mu mwaka w'2024. Gashakwa Abdul Karim Sengendo.